Laisnem kenti mentakasni ke Shipowtarik Urisau Arhajar Arpoar, Archbishop Dominic Jala Karbhi ula klat no nak ni kasla perthai, haka Shipowtarik Urisau Arhajar Khatkhandai, naka jingten ra ka trok babon shaka ha Colisa Country Oakland, California, United States of America, haka por Ararpo bajejan mit ka por ha USA, kat bagi dang shong haka kali Toyota Prius balanya do Padar Matthew Velankal, Parish Priest ke Saint Isidore Parish ha Danville, kabahap hapo ka Oakland Diocese ubalayap hasyan. Karba, Archbishop Dominic Jala ulayap ler sange klong snam hasyan. Kamet yap jung Archbishop Dominic Jala kalapoy hasilong haka apoi tarik urisau ya kabala priang pat do no deki pau hajar ngot ki pat Katolik ki he ki han hirit ki ria bat ki lok ki jor ki badai na ki we pat ki jat jinget blai. Hasenda ka yeng mani ba kamarian nong yarap ki Kristan latep e kamet bala pensle jung ni unong syarai langbrot halat umkra. Mentaka sngi kalungku sngi yap kabalai ki bahiyeng hasam jung ni uriu kraw Archbishop Dominic Jala kilalit krui sejing tep jung u ban duai ban perto bar ban kenmau burom ki mati jung u ki badang pau bar syat shena tengkreng haka jing kenmau e jung ni usyakri jung u blai. Walada ulayap penban kaserngiu jung ni usyakri jung u blai kadang te song mlon ya ka yeng kasam bat ka balang baro kawai. Kakong Selina Jala Karbhi ka hemmen jung Archbishop Dominic Jala habakran shikilar pathai khubor kalait hu ba uni usyakri bala pensle jung ublai ulong uba tips ngi uba minot uba treshitom bat uba dap ka jing eat ba jeliu yala ki para brio kumu kini baru hemmen jok yeng kasam ju tengkai ban mai ban sneng ban kro kat basha kakam kibadok kibashitom bat kibarang li kidan hakmat e haka jing eat bat jing sngosen e jong uni ubala jet ublai kalapan kut Archbishop Dominic Jala namar imat kajingkot jong igal adwan nabdu idang red hakapor bangir kat lang ilong i kena ibadu belai iba semat kini kijing mani nang ta iba dayo kini kikot niam kini ki Kristan kikot niam baret bakrau kikot jerua isat buli isat spell tentu tekat nang he nang san ilong i kena iba mendasat taklan Ray kata kajing memcet bangkran jong iru isong kop hayeng imju let cencetai imju alang parlok te smart kata kajing puli te ilong lu ibastat kajing puli te indalet ka primary iyo double promotion nangta indala song ha class 6 dal adap ka pre-primary adap primary te iyo double promotion ilet no generate ha usnem sejar nas pak rupuar te dei kanika ka Diamond Jubilee bakiraki mata dujuk senam ba mai lejon po generate te dei first batch jong katu ka generate te nakta i yang turu ilong ba minot bagi bahalor kipet bahaya i ilong iba smart iba play kuntahi nangta iki ula antu ipendap kata kacing let puli sesunada kum tau nobes no bishit atu na to like philosophy sa po Bangalore nata kion pagkatang lendo ni po katedral house nam si Jack nas pa nyo punyo tenang to ilalong rektor ilalong provincial hat sing selesian long rektor ru apo teologi nang ta hawarajar arajar te pabuku dapat manai kum archbishop te ilabat kantan jong archbishop jong kasilong adien pat untuk ibat soy kanong stone ajuwan plus nakta ilet bukan ya international kapla penkamti ka balang ya i ba inlet ita inong mikmat ya naki archbishop or koy syajir sekretary general secretary general te kita kibanga ngatip hadukat mata tene kumuhman pad ya pihak kapor pinangnya kena lang idai badomreng ni bajajai ni ilong badomreng imat nakajing stom jong i hajing stom jong i ilong badomreng nang ta nrei ibam dubu nut mo i yehe esan bayami yang karabi bi perseru mar ngayat buat kan i tingi se isong lang ni se ya ngehe lang tekum te hadian bayi la syak kentang lengdok la syak kentang hadu banda impoi kum lengdok sat jong kejalan ya idan em berkajingnya ada ikar pang berpikir men ki para berkaying kasam kan ber isa sultanat isa wan jugo ya kaying kasam ime ki para hakibe pang istom isa wan
ban ya selok ya tu kham tam gitu ki ba ngat ke jing jenjat ke jing pang jing stom jing yam ilong iba klo ilong ma in kong la te hospital la ni ki hakan ko kom ke na lor lindo so blay lindo sat ikit so yangi kayi kasam te ka jing klat no jing ilong jing du pa kraw ni iman ki para ki persa kayi kasam barok ko Lah pedang ke jingkan mau batang kelempeb kadu Archbishop lah pun hak jingkan mau kiba. Ngim la chu penyok tang la tho ka kor ko kamar ban ka Bible ngila pun. Tang ba nyer jar tangi we jingkan mau batang we fikan mau sa haru menta. Abi yo sngo kertang Archbishop ya Dominic nei madang we bisa ong. Ka jingkan mau kentang ke ngalong setenar BI ba i jus neng du kraw yang i med para baginya i pingin terli baginya kloy benyarap bangin ya be hakayap ka im hamtam lay ban ya sulam bagi baduk kata ka jing kemau jong halu kat mata mane masjabru ila terwabi yang hami ku kenran metip kamha ya unem syakri jo me ko blay ba mela shimno la lai snem menta ko blay basbun blay bamha dekat bakini ki bayi asam ken men para pesah nei na me ku kenran ingat site na kabenta kaya ngasem yung diocese yung kabalang ya kibahinga site ikutang hami ko try ya Archbishop Dominic Jala yung play badap na gaji isnay mula isnay melama ya barok tre wag ito nung tu sis ikipad jumi tu isnay kay ko try ipendam kamuan buat jumi Dau Kristu try chumi ku try to ai i ka jing ja thai bom chukut in ja thai ka jing sup ku try to ai i ka jing ja thai bom chukut in ja thai ka jing sup ku try to ai i ka jing ja thai bom chukut in ja thai ka jing sup ku try to kat pat pi